กิดามตังทั้งนิพายอิงกอรับลีพมเตียนี่เป็นเก็บปังเชงปนบางส่วนอิงเด้งเซอร์แคบดิพูเพรสบิทรีไม่ปีนี่เกจกันนี่อาดาปอร์ไพทรอกซิระอาชิติมอปอร์เป็นปังเชงปนบางส่วนลงกรุงจิงไซไม่ลงเรเวรนโมเดเลเตอร์อาร์ลาวท้าป่วยหินเป็นสิไม่เจ็บหิมผู้ปอนบางส่วนอิงเด้งเซอร์แคบดิพูเพรสบิทรีไม่ปีลงดิพูเพรสบิทรีอังกังเกดูดิพูพาสตอเรตฮัมเรนพาสตอเรตlong nit borjan pastoret lapen dongkamukam pastoret kadtukawi pastoret pliar lokedo mondoli thongkep rapli lapen preaching station longkrege thomatum chetongdun bangso krungchingsai amai kepadupon Reverend Moderator R Lalthapoi Kecharipon Amai Long Diphu Presbytery Ameipi Secretary Senior Evangelist H Lalmal Sauma Secretary Junior Mondoli Sr Waisongbe Diphu Pastorate Longri Pastor Reverend Lallan Mawai Hamren Pastorate Longri Pastor Reverend Richard Lal Remsiama Dongkamukam Pastorate Longri Pastor Reverend C Lalboit Saiha Lapen Longnit Borjan Longri Pastor Reverend Lasiam Longa Pendanglok Presbytery Siar Lokedo Mondulia Saratum Chitongdun Rinti Arni kang sampor phai troka porpen kang du kardomamai kepadupona hud Reverend Moderator R Lalthapoi Kecharipona Mailong Mondoli Arnam Rongsupi Bible alun number Trokner Kebra Troxi number so Kethomalong pen Athepi en Ponsi Mondoli Asar Robinson Hanse hin pensi Athepi alam Thanponlu Galatian ni Diphu Presbytery Tangte ovan ninja hang akam lahenu besa kang tersiaga pen ketharak lemi akam Kumli na bantah dong Lapen Maya kang hoy Uhutur kacubi Kacubuhong Kelang hunay Yung kacuban terkait Bangso hu Diphu Pastorate Lapen Longnit Borjan Pastorate Choir atum pensi Arnam aphan Kiro alun Cheto pen Lun Cheto Parjupon Hamren along Diphu Pastorate Ameipi Kepamana son thot Hanjang lang so long Nili Presbytery Ameipi Kepamana son thak-thaksi Karbiang long Presbyterian Church Synod angkang Kaddukawi long Trokadima long along Presbytery Ameipi Paman Ponlo News Report Karbiang long live